me from my wall. One year, baby, why me? See, can it to me, Jawaka? Shower go for my yearn, I'm crying no, yet I was here so. Hey, was it the sun? Why are you reason? I want to make crying more, but Munina, I want to more.
Seminya wana mama mi Kedia poe Semitri wana mitro mutai El Shaddai Yareni wa minyo Seni ebeya meso weni Medo wako si wawum Medo wako si miwuda Medo wako si wawum Medo wako si miwuda Nyame Papa El Shaddai, una woman many a mepe. Odufwe, semenya wana kamewu. Andi biara ni wa minyo. Senye beya meso weni. Mendo wako si wawum. Mendo wako si miwuda. Mendo wako si wawum. You alone are my God and my strength. You alone are my song and my shield. You alone are my heart and my desire. You alone are my God and my King. There is nothing I wouldn't do. I will love you till I die. I will love you till I die. Oh, Papa. Minyame metu juma Erade eye maw eno na osofo kwa manu kure osinyame de oye ma me abre nyina oye mo no abre nyina oye mo bia ede ebro me de ni Ofori Atta ba bia wo biara me chiawo nyame agya nyame oba nyame sunsun kronkron de mu na me de echia wo na mse wo ho eye nyankopon ma de achien o ma de achien ahoden nyanyansa o bi de metaya ne se edi asidane ayeyi ne nkamfo be ma awurade nyankopon edin edi se de ama bianka se I thank you Jesus. I thank you Jesus. On the ebia ubutu Amsterdam we say awurade me dawase I was saying my dear we say yede bro uko Facebook Adom 106.3 FM Facebook Adom 106.3 FM Recrona so betumi anya no YOA Adom Ahengua Adom Ahengua I was here me the month of stewardship so we be say the nyankopon e de ama nyina dwumadi a wodie nyina no wo hweso na wo hweso mfama wo ho wo hweso e de ama egurade wo hweso enyen de wo pe na wo hweso aye de egurade wa kyerɛw pepepe anabai bosomi eno dwumadi a yidi yakasa fa ho abusia awose me no anopai yaguso a yeda awurade nyankop enti awose yetontom no na yeman so anopai agropon yede wase yeman so yekron yeshawdi ani monyam na ase enkan aye enkan entonton kan odin wona de frɛ di ko eba Dad David said me da na ma da me so na awurade saw me so abusia nyansa nya ho de nyetumi eye onyankopon Facebook for mo fo sida mra ne kinka ma mo me so ni ma sida ma awurade me ma ye ma awurade me tonton ma awurade ani munyam na sia ni aye ne kan for den peja o sorry ogropon ye de ma wo ye de wase wadom e no so do de ko na o de ba we ye mai so ye nuan mo hwo mo so ya wo fo ye ni yesi okra won abom ho ban o ma mo ni nyina awurade we da so hwe ye so afie twam be sa abre na
ye hu de nam na so awurade hwe ye so boy ho ban o kan ho ye de na se nyina ma ho ye de ye nche awo fie ba sa fit na nkwada tifie a fit na nkwada tifie awurade sika ne diane wo bedie ye ba nyina wo na wo hwe wo so bo ho ban ye pie ye koba ya de nyina chi o bon kwada ho ban ye da wase Fasidama uradi tisadi Josephine Fireboy eri asidama uradi Agasina chumwa so eri asidama uradi Isaac Nelson eri asidama uradi Esther Champon ose eri asidama mano George Yau eri asidama mano fi Amsterdam eri asidama uradi Catch a riding young couple so see you. I no pay a ye Freddy. Your ma, your new ma, or my Brantana Baba would tear mammy and a papa would tear me. Who be so herself, ye may then a man the chat. And I am pay by your bun no pay, sir. I would say you move. Say a man, say you man, say a crew. Aso yirimu yenya ba ma de okoware de okwa woso de oda hospital wo prison awto yemu a yedi baby ako yedi obofo bio no no power Yesu Kristo de mo ya paja tiefo nyina ba wani ya paja ya yirim ba wani paja mama ya paja ma yina ya shiraw shagurade soyemu so I say you may a day. Say you may you seek us up already so may. Manon pie bar no pay. Saguradi, Yambie, already so may. So I will the car was so already so me more. Already so me more no pay. Bantia, Messiso, many of one for Biada. Already saw me more no pay. So someone may a day. Yes, shit, I want do for. You have more but a boy. Already swans you my bed day. But I shuffle na she and a place say you. Yeah, quite you must say you. Yet to come while you're caught. Already a price is soyable. Bobby, hope I would cram me. Yes, no, I don't for yes, no. Soyable. Who crying? Baby, I will be at that with you. No pay. Woman on it. Yeah, with you. I'm on the hour with you. I will be some who say, yeah, me, Betty, and Diana, but never back. My way, your own pipe was I would have show me what no pay. Already cramming no pay. Already be a crammer, no pay. Already shaman when your man no pay. Family for Adomuka, Domo, and no pay. Radimasaju masifu fro. Minim said the Besiako. Me pay body say we are so one no pay. Na peja me jumano.
pagya adwuma no wawurade tukwan wodan ho de kyerɛ no ka kyerɛ sɛ menkɔtena ha ya na bia awurade mɛka ho na bia awurade mɛsɔ mu na bia awurade mɛboa wo awurade ampani ampa woboa no afe no mu a wotwa ɔha mpempem ne n'akyi na aberanteɛ no kɔɔ so yɛ kɛseɛ na wɔkɔɔ so ara yɛ kɛseɛ kɔpem sɛ wɔyɛ kɛse paa ɛfisɛ woawurade wosɔɔ ne mu sɛ mu fa yɛtwa afie yi sɛ mu fa yɛtwa afie yi sɛ mu fa yɛtwa naawɔtwe yi sɛ mu fa yɛtwa bosome yi sɛ wansoɛ mu a ɛbɛyɛ deɛ yi fa mpaebɔ no brɛ wie wae ɛna baabi a wonam biara ma no nyɛ wo mpaebɔ odiyifoɔ baasa so ora Yesu ana no pɛ so yɛda wase utumi adeɛ nyinaa yie awurade wanso yɛ mu a ɛnyɛ ne yɛbɛfa ɛsan sɛ yɛhoɔden no awurade so yɛ mu na ɔyare de fie so no mu na adwendwen afa ne no mu so no mu na ɔnneɛ ne daa so so no mu ɛsan sɛ ne daa so ne wɔ asefo awurade yɛbɔ mpa yɛpagya yɛnkɔmmɔdie bɛ w'anim yɛde dwumadie bɛ w'anim yɛgyae yɛwɔfa kwame bɛ w'anim wona ama nyansa ne nimudeɛ awurade fa ne mu kasa na bibia wie nkonimdeɛ a yɛde anwonyam ama wo din yɛde wase wɔ Yesu Kristo din mu na yɛabɔ mpaeɛ amen Adom 106.3 FM abusua o tie anopaya na sɛ wo behwɛ na anopaya ko Facebook dwumadie live Adom Ahengua nanim ko Facebook sisi amena wo kase na ɛfa onsuso wo suggestions na wo comments na fa ho fa mayen na de wo hwɛ so bɔmɔde ansa wo ne wo nua bi a ono wo tie no ɛne ne nkyɛ fra wo nua no so mfrɛ nua no so mfrɛ nua Facebook Adom 106.3 FM Adom 106.3 FM ko Facebook fa wonsam fa ho ebekenkan e de amawo ebrekro no nso so YOA Adom Ahengua Adom Ahengua wonsam fa ho a ye no so ebekenkan amawo sabere me kaseti se emanfo ochia bishop ohwe from South Africa Dutch ya also so ebutu Amsterdam ya wo hwe ye efri eho sabere krono anso so na Esther a champon ose chia papa ne de Australia Vienna eho na mebutu alright abusia mesaya mama wachi biim haya Adom 106.3 FM Adom Ahengua nanim dwumadie na wutia no pɛ me din ade Ofori Atta e said kwame boating e wo hasei e maame Agnes Sasu Ajoji wa ha e maame Agnes Sasu no ne din ba kono no efie die pa no ka Ajoji wa na jese obuni din right abusia ye kai wo se nyame ya adom a kwasia da ye da ye nimu kwasia da wo ye da ye nimu 11th April kwasia da wo ya ye de ni kire dansoman onsa and Living Bread Ministries International my father's house a hot near papa Bishop Yawusu the bishop who oversees Accra West ono hwe ho and what and otimi ahwen so ni enyinada kwasiara we sei wo da gurade ase ede ho a adano ifiada wo ba adwuma kwan so obinya akwanhia nyame afafie ma yen na de nyame ye no wo kire ni so na wada na se wo ho wo so no ntumi nye mo amutie no etiefo amutie no wo akirikire ni benche mo mmra wonne mummum ende gurade ase na de nyame ama no eso kwasiada we anopa no nwotwe pepepe fo ni kire dansoma Resurrection Power Living Bread Ministries International Jodi mo say so our YouTube ko YouTuber wonsa ebeka sa dwumadi pepepe anopa ya busia kwa mbwate wa ha
na ensem ni bi wa ye kan obeka se wa chiri eni achiri sa enra ya wie dwumadi ema sebe di nko ma ko mienu ye ko kwan no so ala ju onzala ju na the depo police for na wo eno ana tise wo gina ho a omo ehwehwe na mafu gina ho sa prain ti eka no eni achiri o e wa heya obi se so far na mo ka accident Ghana ha ti meheda meje ehwo yi waka aka amianso meheda mianso masaji ho yi pa bishop Susan de sende me ene kura wasadi via kan ho kwa me asadi via kan ho wa ma de odi ma me nyina na akui okay ti yes road traffic accident and from January to March pay is how kwame odi e wona ate atwini anim da wa ye monche wona ade sa de ma me mo ache na ma yedin because me raho ye pa me raho say attention ye de ma covid 752 na Ghana 3 months January, February, March accident nipa 771 3 months po and 71 1 year covid nipa 752 3 months accident nipa 771 na uchichema trese March nkwano nipa 200 nipa 254 the way enumpo the police for ya omukọ ho the omante de accident bebresia enye nyina na police for te ko oh Jesus nipa 771 wonhwe ya oye match na say debia no you lose nipa be 8.5 and on to round in the upper you lose nipa be 9 every day every day 9 this year accident now osha statistics now a year January February March accident in Kwesi or Ghana ha 4009 accident in Kwesi or Ghana ha 4009 now we know emu 4200 and a prayer serious injuries 4200 and a prayer 4200 yeah woman the woman move but woman pray more thing bi o ha won't me adwuma bi obi o ho bedam pema kopem se nyankopon be frɛ no obi o ho a kyese obi o ho a ne mpa ese kamewu obedan ho a kyese yaso mu ba bia obi ne bedwa ho from usoro be pem ofom na wo hwa aye motofo no motofo a set nipa 771 away motofo a omuwom o ma no motimo ya motimo to so okada eno ebe so kill nipa 327 omo muchi moto no 327 enawu in 3 months 327 enawu busuru miensen okada yes because on say ono helmet no mo nche enti accident ni sia e peja helmet mpo mo chichire on say helmet ni o se wo chichire o na BBC a yi anto bibre ho mo de shekeke enti accident this year na edi kan yi comment ye ka say ayo wa dia to Facebook edaho Facebook edaho ba jo bi se to we ka ko Facebook e wa Adom 106.3 FM to me ka ekoho na obehu sa accident ye kan ya ebi mu da ho woda ayam paso e de ayi bia de ahihye de nan me de ba bia na de papa so for washa a year last year around this year a chum every 595 nearly 771 last year 500 something yes this year 3 months back yes a chum now osha regional elidi pa Ashanti region kwano nipa 171 na ewu
accident akwahyiangwa hwɛ deɛ nano na woka sɛ ɔwɔ sɛ ana amanfo fi sɛ saa machines no a sisi wei no so no ɛnyɛ hwee o ɛno na twitwa mfoni bi a hwɛ aberanteɛ a wɔte moto so a wɔde kɔpem wankasa kagyaa ɔno sɛ asɔ red wɔfɛ mu akɔ ɛni sɛ wɔkɔ bɛ wɔnim sɛ obɛtumi ayɛ fast atwam akɔ ɛna Ofori Atta wɔne kaa wei bɛhyiaeɛ wɔanye nipa bio bibiara mo sɛ Ofori Atta wɔn sɛ Ofori Atta kɔ ame nka ntɔ so nti ɛyɛ awerɛhosɛm okada kaya fence siren na bo abɛn win ɛno deɛ grom ha de sɛ deɛ agye nsɛm private cars kra na okra bi I don't understand ɛno nti na ɛyɛ me de sɛ new Greater Accra Region Minister ɔde ɛsɛ no sɛ ɛno kwame shadeɛ no me at least me bia but as na mte the minimum say police for motor na soldier for motor e kura bi ana police bo ayi no ko and they die say they are common aye common na say me ya private bia no obi chief executive bia obi on the camo how chief executive bia obi on the camo obi ordinary journalist mpo ebi e wo bi mu camo ordinary journalist say ebi mu di bi so mu camo obi a indiscipline no ekoso o de o kan ordinary journalist me say I mean, private car, what to be discipline. Light, you cry, say, aside that, light, no, apart from the normal ones, you don't use the other. Sarcasm now, go speed, no. You're trouble, training, they are one. To inquire, would be a funny say, how many show, how many times, Minka say in seal, but how many times, and I want to say, my penica in accident, the convoy, no. How many times? And I say, how many times? I don't want to say, ambulance at any accident. Cat, I'm sir, for Facebook. Can you nipa woman? Ha, yeah. Ha, a number you could answer there, a bay 1920 something, and so the Namquazo or Namquazo. Adom 106.3 FM. Yeah, they are tutu susa. Sabaya, Ubuhuna, Nimabuha and Kyle. Yeah. So okano amiami accident some time ago that time was Eastern region enyim bomus wo de kwa bomusu kan no hey kan muni sa sabre na de boam se na nyesu tobre na opasi tisuo no ahwe emunu sa na ko tam ne mo ho na ita me hyesoro na ye hyefo mo ho na ipiem be gina soro no na me hu se ugina no bia bisa mu kofo mawuo mu kofo mawuo na me se intimi na ye bisa se me wi me hu so se che nyame nko awo na se nyankopon yi wadom na wa wumpa the psychological trauma de obekom se wo hwa na dwena uyima kan ama ye ntie ne wa tra na ho se moto bi kra ene ka bia nya asere na moto ne ehye Facebook papa asma ye ka no e bia wo tibe bi be fiu se ha se na obepie ena wo pia wo ma mu apra ni na ewu ni na no omu ka se omu okwa se Ghana ya se ko ne de obekọ na ne ba no ana se afre unya mi ba o so obedru mura de egu nsu ni pa 9 na nyankopon asem na ye ka ni na ka ho wa kyerɛkyerɛ o nyansa still wash nyansa nhunumu adua ye mfa nya de ɛna wode nipa epama no ɛna wasa ama wa hye nipa eden ɛwɔ niema bi wa kyerɛkyerɛ niema wo se nipa na ye ka no nyankopon na ma na adwen se wonye ka no wo se ni speed limit enie entra what tra bi betimi asi o se me de metra na makọ yes say for overload because car no is a car tie bia was expiry date car bia tie expiry date you we drop on time check enti car no what toy no expiry date on check time e be expire to kota no ahwe obi enyo obi ampo nim say tie ewe ebi ho a won use that but I expire nyaw kan e kran ma so tie the f mo no won share expiry date no one share expiry date na etwema wo disi kwa so bibia timisi ya catch you say u breaks hweneye u breaks hwe say echikama enra kuma se ofori krom
a cargo cabia I loaded from Accra on Machino. We do for you chrome or Sanya Magawana will lose the break. Hey, A tifaso to controlling on can done a driver knew at once. Anga Kumasanga Enra would be fracro or be and I could far one more casa or swag a dibby see. I'm sure I Adom 106.3 FM. Obisa adena no pa to say and na watchi and accident you abusia wo kan continue we ye yunti. Papa say bishop say yanka bosumi yanka samfa still worship. Sebe ye be hu say o bibi shawonsa na de na shawonsa no so bu ye because obi nkwa ekura. Oh, so one sumu ye was said ya was ye no uja to ha e de san bi be wan hwe ne ma so yenti bibi boni etumi si enti ne ye kan enti mo na mo hwe kwan so to bia wo kwa road signs ya ni nyina pepa unu sa wonam medilo wonam outer lane wina inland lane except nam de my war sad Ministry of Defense kwan so I now can say pepa road see a year VIP road not road sign marking be any so of say and then ki be phone lines na man ko fa share more experiences are and ki do watching me senkani ye say ye be ma me documentary ye be born Monday a year me ko interview ma me bi Monday ne be born on Monday ewo joy ni okay joy ni adumi na me ko interview ma me no na me ba the catch 29 years so much in school I in a masters akwana na mam ne wo o se me doma bebi me ko bia me saba won che na be pie akwasra adamfo bi o yare faba na mam ne say o chai be kwa sorry na Saturday ye ko me kwa ba me ba beto o pie no asaba ma me se me do bebi me wo bia no me do osaka bi me kwa ba no asaba no ne mi sister man keto be dia gross and okoi abrante ni obi od about 10 abrante my any parents because been see that about 11 on my I didn't so say no say ne ye nche ho na kaka you say they are on the okwa oba nti o kini bi nto bobe rem fedoma ni kunu say me bon won je so also bi say na afa no I'm called them on no me shi omo na afidom make cause why no more friend no e be see that more friend no so enko e na mo friend or why na abrante no a boss a frey or frey say in frame that na dey na dey all and dey what frame and no friend back or frey or say na o musa me dey adent na frame or so be frame say wo se car na accident e wo yare fa kwan so hash oni mhye no na into away you say you no Panta hospital enti you do I say o doctor sent me anhwe no wa ha you say fa no 37 see so 37 do 37 busai the records being where just said the number hospital and obi say no ko police hospital police hospital one say usually accident say you don't find emergency answer emergency on board the she bien fa ho yeah dey ma enya brantie na ye dine be ko ye dine ko much straight no and I almost na papa ni yim de show no so be nya kokodu akọ too much ha the brain that way the brain that stretch as we just until krom do 37 on kid if emergency and ke be che say okọ ho it means so do 37 no obi anhwe no when I'm saying fa no police hospital do police hospital say ke say no emergency bia na o coma bia no nya shock bi enti bia nko try say very revive na nka be ye ye hwe kra mu do ho na straight to mortuary you see a place of corner ne beida ho nyama na nyama fa no ande chi say accident nyame obefa na nka wona ogina wo kan kasa ko fa no go straight accident ni wi no do okopie so no o se na branch ni nwu ye na se obenya obi na campo kafo ni begina so ne mu ye na ko hospital na do de okopie so
Etiefo obi no ogina na abranti hyeke mu na wogina ka se atwa momwam na yemfa no obi no oboa no question now was bisano kwame na tie hey na wo ka bibi se time no expiring date and second hand yes I could talk ma ne ya be ebi o atai ni bi o hompa ye nyusu da be expiring date no so kwa de ni so yusu se ya be ne dan ya ye to eno ne ye koto na de tie and date no so ye ebi na fresh so yeah ebi na enso ye enti no wa hwe ebi also a fresh a new suda but na a trim ebi a trim by 5 years let's all cars so they also akoto brand new ties let's all cars na wo quite me pai na hu nyina yi na kada de no na nyame ampata na your front tie ana ye gina akwanhia ye kan se be ya ye be ya hweyi na de ye hye nsa no driver wo drive ya wo kwa de chi anopa na se wo betuka na ade ba kwa me mpe wo mi wiase kra na se o ka no si won no o mfa nko filling station enko bu petro enye de wo so ye nyina nwi metimo na say a day and a yetase now in 3 months nipa 771 and abetwa covid 1 year etwam COVID nipa 752 abusiamo mu and accident in March Sunday nipa 28 na wu enti April figures in Pomai just 4 days no across the country nipa 28 period in the wu here enti bebe ya sabe ya police for gumu ya bebe abefa bia wo mu gina ho in discipline and can chira wo say discipline is so much pap only only zuni ada one kai wo yaw ka so akwan so accident ya wada ifiada kwes membre da no pa papa no ayekohwe no wagu se ya akwanhia machiri ba on de ne nai ene ne nsa nyina ebubu ibati nyame ado wotiase enu apani kwanhia firimsa wo be krasa wo kwaba nyame anya wadoma so beba no eno ni asem ade na wo say yes ade na outside Ghana utukwa a fan a fan say wuju oni say wutika wu eno ye ko ha hwi eden na tisa na hade ubetukwa na unsunu bu yem just what men kase ye mompae just bompa ye sa tutu awomone wo kwa no so nyina make so ada na bia ahomode kom ko strike nya ahomone e bia sa da no mo ko strike yenim ka ne ka ma enyo bia na extra driver ni ye obi o ha o ko me be ko be na be fa so asade we e be ko be scan no asade ni e training say e besua say enyo bia na o traka o ko training how many years and say the nipa life ashanensa o ko training over 7 years and the nipa crash ashanensa driver ni watch this for 3 months na ye nipa be 30 extra me can so e be a 3 months training and e be no enumpo e be no ko 3 months training obi o ho anko bi da na ye nipa crash ashanensa do a zebra crossing o de joy anyway what do zebra crossing what's that uja ho no na wo betwa no mudu ati no ye de be bawo zebra crossing what's how reduce speed na bra o ko training e cho say wo ye dru ha abroad ye dru gina America say eba ne say o gidi say o intention so person twem no o begina o ma be mu so begina ha de me pentem o twem a was all right ansa no no akọ I had you just zebra cross. Trot for junction so honye baso. E won ba begina olodu. Oko kampe moto. E dey na nipa moto. 300 o se moto afachire o pau. Wa boni pa no. Na match in kwa nipa 254. Still worship. Wa utibo to so. Wa kaka. Wuso wo hwema se ye be fa kwa no so na so ya yin obia nya na sede si worship ho asem ne ye ka buzumi e nam ho a busia e di si ha na me shebo yammo ye bra ye se be ya envi obia o du krompe na wabuga fa so se ya abusia
Facebook from Fanchemwai. Agata Ephraim Pong. I say, God richly bless you, Reverend and team. So that's a pan, say my Yakika King. Olivia Dorena Dumacon. I draw Cham Watting. About Pafusia. Abusia said, Come Watting. I know this animal will never go home. I judge you. Wow. I judge you. I would do for bar against us. We made you for it. Sammy Mishra. I want Mishra. I'm saying, I can't say, no, Tina Bishop, who's answer, so because the other way. Over there, already young Kupasi or Dan Suman, my father's house, Resurrection Power and Living Bread Ministries International. Saying, I'm a ma when Flimwa or Kodanasi. And Tiabusia, but coming on, young Tai Bishop Pochi, and Fasi Danko Meurade. Why? Okay, happy birthday to Yaba Francisca Danso, Maryland, USA. Honani Mamen Papa, Omo. And Mamma and Papa, Francisca Danso. We if you Mamma no Papa, Maryland. And now Umubutu. Okay. Abusia. Yami had my weekend. He's so the anniversary about for Dr. Elvis and Papa, Dr. Upuku. Okay, Mamba Pa. This is me. And it's someone and him in a be. Quesia Sempa. The Chilazi. Me sorry no about it. So I. More feeding in a hair. In Ofori Atta. A time my bishop, you answer. Bye bye.